kum shibenta ban pen priang ya ka khubor shikipat ba halor ka jingsngan haki surok ba ban light na ki jingja man saw khamtam mi kinong nya arshaka ki bajumlin ban pen hairstep ya ki thuk thuk bat pen long kum ka jaka ston hasurok ba national highway hamana ka sngi ublei kabala ru ban wan ra ya ka jingma ya la ka jingim bat kumju ekipat ba ni ki kali ki bayat lengba ka surok ba Kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization Umsning Circle hapo kajing alam usamla Bankit Kersia bat usamla Marius Malai Sekretari Hito Riboy District harengkat kajing trelang bat kibor pulit ka Umsning Police Station menta kasngi santrik kelalingkot kila penlong ya ka checking naga benta kinongnya Arshaka hakasurok Umsning bypass Riboy District Hakni kasngi nakaliang kipulit kila penlong ya kajing talasi ya kinongnya Arshaka bat lalap babu na kinongnya Arshaka kim syam ladan ya ka license bat kim pongru ya ka helmet nakaliang kipulit berkaseng hito kila kentu ya kinongnya Arshaka ban buram ya ki anya kali bat ban nem penlong jakal ya kai hasurok ba दूर से आया अभी बिना हेलमेट स्कूटी चलाता। सर का पर करो के कौन भाई साहब कौन है? तो आप पुलिस ब्रदर है, आप भी हेलमेट होना चाहिए। जब स्कूटी गिर गया आप भी तो खराब हो गया ना क्या? आपका मत रहेगा। Jadi kerap ini dah. हम जाने के लिए आप लोग घूमने का बोला है कैसे घूमने का हमारा शिलोंग में सर गैस हो गया हुआ है ये शिलोंग ये रास्ता ना शिलोंग का ये रास्ता जाना ये आने वाला है ये मतलब ये शिलोंग से बाउंड्री करने वाला रास्ता ये बाउंड्री सर मेरा पीछे में वो लेन शिफ्ट कर रखा हुआ है ना गाड़ी इधर से आ रहा था यही मैं उधर से जा रहा था उधर से जाना है ये अब तो गलत समझता है ये सब गंदे रास्ते होता है
manis. Haji sa kadon taan ka mo pala nga pero bom dalam nga Play ya baru mentangi don hang ni hampo kanika NH06 untuk Muslim bypass ringkat ini akan yang jongka Muslim police station ringkat dengan lang di perlok hijau nang ni po ka ini don ya kajing ya check nya gini ki arsaka te hakajing lap jonga kajing lap jongi ni lap barabor ba ang ni po riboy jongi district jongi ibabun na ki riders juang ba ngiyak nang ni ang tanga surok ki ba hapo padam hapo sinong hapo tau de ngi ibabun na ki jingjia ki ba sungsi ya ka jingbom sim kia hi jong ni ki riders ba ngilap ba ki kami ka jing mensau bat ka jing sungsi bat ka jing siapa sungsi ru apa de na kalian ka jong ni ajak pergi ka bat ini di para hijau jong ni para mepo ni di don ban bersutu ya ki la kalong ki riders lane ki driver tu bagi dai bandon yang taka speed limit habakinya bat habakinya ya ki two wheeler so kita ban khong dai ban khong tong riders dai pailan riders so basom sedien ru dai ban khong ya ka helmet bat ni pasrutu ru ya ki bagi dai bandon ya ka kita ban nya ru ya taka speed limit nomor ba bonsin gajing bom la asu ki ban tela kam la ya over speed kawara ya gajing jia ka basungsi te ngai kublai gini perlok hito ki badon taksi badon betalang bani kabalong kum kan ja awareness le ban pasutu ya ki ini ki banyak asaka bat ki banyak sausaka ru ba hidai banyak hakataka speed limit bat kawai ru ba kim dai banyak kali haba ki ladi buat bat susu nakalian kejongi kentu ya baru ki parlok ba jongi ki ba lagdai ki banyak asakala ne ki banyak sausaka ki dai ban buat ya ki an kendon ki badai bat kamuka motor vehicle acts ba la penyak daka police department tanga don ban kentu ya fi police bun kumba phi mata ga stengsi bangi don hapo kane juga bypass jong musling juga highway hargat kajing ya trailang jongka police department apo jongka police station apo umsling hangne baru ngesngau ban ai kublai nang bata jongka umsling circle jongka hito umsling circle hi baru kabai langba da kajingla ga jongki ban convince ne ban penong ya denga awareness program ngila ban ong hakabam da kasni hargat kajing ya coordinate lane kajing ya trailang jong ka police department napo ka police station nangne hoi da sisa ngisngau ban ai kajing kublai ka kerpang namta ka whole police department hi jongka sarkar Meghalaya baru kobai mat khamtam nag mata ki traffic police nagapor sakapor kumbang lagi ya ki rasam social media kilinya le ban check lane kilai ban le ya kene ka checking nag mata ki riders ba ni ong bat kumjuru ya kene ki drivers ki banyak without helmet lane ki besong hadu laingut sangut hagawai ka skoti lane ka bike lane kum gitu ki kibla nya kali hagadi hagabam bat khamtam nang mata gitu ki riders kiba sat penlong tamasa banile kairis ya national highway ngasngau ban ong kane ka karwo ka basai nang mata gitu ki riders kiba sat penon kam ya highway kum uta utrak lane kata gajing kata ka jaka yale ris ka jongki ndrei pihak bentip pihak bersutu ba ka highway ka national highway hi kamdei kata kamadan lane kata katra ka ba pinile ka yeres kamar kane ka wanra eka kajingja ka basusi langba da kane kajing le klama kor ka jongki ba oi da sisa ngi hab bentengka yala kajing imila jong yala kajing imila jong khamtam ada pimpateu ya kajing imila jong ru henry to perkhat lem na banta kinong le kinong wan khamtam ki khulung ki khna
ki bedaya na kilunti ki skin khamtam hapo jong national highway khamtam apreng snong ki national highway ki bayat langba ki snong nomor ki khna ki babun ki bayat ki balek kai ki bayat ki bayang ki balek don kam halanti skin maybe you'll say kan wanra ka era ga jingja ka basusi langba da ga jingnya klama kor ka chupi ndai ka bu scam hapo ka mensim ka chupi kata ba ka national highway hi kam dei kata ka truck lane kam dei kata ka madan ba pini pen i ya ka kasap kong ka chupi ba pini pen i show lane ban ya show off ya kata jingla ka jingnang ka chupi ban ya res lane ban ya le kai bending i ki baik ndai tip ya kata ba kecing im hi kadai tang season kada ngila du season ya kecing im nginom la ban yo shu sa season de sa season ngas ban ai kecing kulai kerpang nang mata ke police department joko umsling police station baki la ya kloi bani don rangkat lang bat ngim tak singi bat kumjuru bangin ya tek lakam nang mata gane kecing ile kai res khamtam hakine kisni por khamtam hakine kisni ko badang dei tak kisni jing ya le kemen la ne kecing ya le yawan ya bam ya di suba dari langba da gane kecing nya race ka jungpi lane kajing ele kai race ka jungpi apo kine ki national highway kan wanra ya ka ka basosi nang mata ki ba ik ki ba thon ki jungpi khamtam nang mata ki ba hinga sam ki jungpi te ka karwo ka basai hi nagaliang jongka hito ribhoi district bar harangkat jongka hito umsing circle ni pha e gane ka karwo ba to ya batskor ya gane ya ka ka ba pulisio ba pimbit banile kai yares lane ba pimbit banile kai bania pen i rongpong hapo jongu national highway kublai subun kublai si ajarmu hito kayang namar kari